Nurse, umaga pa man dito i-8. Oh yes, doktora. O apay, permita katawa manan. Kasi ano gaming doktora, dati pasyente tajay, 30 years old. So, nag-circumcise the last week, tapos limteg, baka nag-infection sa... ipalagip ko lang nurse ka, be professional nga, makidil ka kita pasyente. Kasi ano doktora, kat malagip ko gamin jay, well, ex ko, nga, hanga circumcise, nga, kasjay lumlumteg nga kinanayon. Ay, siya amom. Noon niya tinapalabas ng EJX ko, I keep it confidential. Ay, you know, after breakup, na-dehydrate taktik kasasangit. Ngam, ngam after that, nagsabat kami manan, JX ko, kat ay na, kaslagayam nga, Jerupa na, kasla nga kalabasa. Ngam, well, love is blind, di ba? Ipakiawat man ti recourse ti pasyente ta i-prescribean ta ti antibiotics tapno magawi din. O dito o doktora. Thank you. Ay. Hindi wow. What a coincidence, nurse. Ex ko dito yung pasyente ni Jewel. Dok, kita man ti picture na? Kita. O apay, kasi ka nakakita ti Alia. Dok. Ex ko ay ka, Dok. Ex ko? What? Sure ka? Pinagsabay data nga duwa? Nga ti anniversary yo? February 20. Dok. Dok. Sunukasta? February 20 ti birthday? Isu nga awan isu na di birthday. Tekadwa na ka? Pasal kam di pasyente. Next patient, please. Naimbag nga tayo, doctor, nurse. Oh, nakiptot ka. Amom, agyaman ka ta pasyente ka nga inmay ditoy. Ta professional kami nga makidil kanyam. Ure kasla sumip ko ti panagkita. Amo, kayo? Ngamawan ti pagdanagam tapas diayan, nagtangaak idi. Patsyak amin nga igbagam, santo piniyar po sika. Basol ko diay, nagtanga-tangaak. Promise nagbalbaliw akon. Ag-move on tayon. Let's face the future. Ada kanya-kanya nga biyag tayo tagtan. One woman man ako, professional at nga makisamo kanyam. Urayhan ko nga kita anday ta infection di ta private parts mo. Gunam. Pal nakitakmot lang idi. Pakawanan da ko matinag basulak kada kayo nga duwa. But anyways, ti mangyari, i-prescribean ka ti antibiotic. Dok mabalin nga tawagak ni Mrs. ko niya, nakiasawa kan. Baka matulay ta asawam kat baka girlfriend mo idi agda mga gayam da kan isuna. Pasensya amin ako nga responsable ak nga lalaki idi. Ay haan gayam, dati prescription by amon day ta makita nga kaslagi spread day ta infection di ta bagim. Nurse, pakitawag man ganti operating room, ta i-prepare dan. Kailangan aramitin tayo daytoy operation nga daytoy. Joel put dan tayo dayta sakbay nga ag-spread infection, ta baka ag blood poisoning. Isuti lang ti remedyo put dan tayo dayta. Kaya't ko nga i-save ti biyag mo.